Afrodita i zlatna jabuka. Na Olimpu se odvijalo vjenčanje između Tetide, kćeri boga mora, i Peleja, kralja Ftije. Na vjenčanje nije bila pozvana Erinija, boginja nesloge, koja je svima bila mrska. Razljučena jer nije bila pozvana, usred same svečanosti zavitla u dvoranu zlatnu jabuku na kojoj je bio urezan natpis: najljepšoj boginji. Ubrzo su se boginje počele prepirati koja je od njih najljepša i kojoj je namijenjena zlatna jabuka. Da bi razriješio spor, Zeus preda jabuku mladom trojanskom princu Parisu jer je želio da on odabere najljepšu djevojku. Ako odabereš mene, reče Hera, učinit ću da postaneš najmoćniji čovjek na svijetu. Ako prosudiš da sam ja najljepša, reče Atena, postaćeš najsrčaniji među ratnicima. Ako meni daš jabuku, Afrodita mu umilnim glasom šapne u uho, naći ću način da oženiš najljepšu djevojku na svijetu. Paris, koji je bio mlad i romantičan, odabere Afroditin dar. Ubrzo se zaljubio u grčku princezu Helenu i tako je izazvao strašan trojanski rat.